Hi mayam. Ngasine ay adum wakhal nungaitaba adum mayamda wa khara share toge aina adum si video si nambani abako ado ay ngarang ne agi video khara mane manga taruk khakko video claim chana ne delete togre abako delete tobodo mane wakhal yam nungaite akoi ne video ma sembada kyam wana video semi ko jumgi wa su mayam tari ni gali mayam chai dui manung da koi video chi wa nai semaga upload taw loiraga dugai kharani haidi ko 15-16 din gi matung da kha mani yengbada copyright claim chare na ure duga sembagi option di leibado sema chune video do fajaroi aba maramdi option do ne video do ne akogi makhon thokta be type do igi du matak tuwa delete togiba dugumba oidoiba du di fajatre dana ko duge ngarang delete togore do asengba haibadadi ko ngarang aina ne video do delete tobadane haibadi kaire ko hoje mitagi pi taba khangaude ko aina hona na ne ekdam khangba matam dai honabada jarak tara kanda ne aina fare to haina khanna ko video do ne delete togore delete toba matam do ne mitagi pi se taba khangaudre aba do mayam gisu 1k 2k jawraga mane channel duga problem oina mayam delete tawna ko munona channel ama hangba jawnari ngatani aba aduga kamainam phawromgani aina khallibane hoji anguna phawrobani na do aigidi kesum natte aba video manga taru khatang tani aba ko do views su jam ka pot natte hauradi adi anoba channel sunina do mayam sumainam delete toba se mina di haibane ko watch time do adudune kaino likthagi aina hayaba do mayam please engonda support to view engonda no view asidagi haininga yate sum leitre